lento yokhonza izithombe iningi endlela emangalisayo anogada lento okuthiwa yini isidlo senkosi khona lamaqebele enganathengwayo. Yes. iBhayibheli lithi uJesu wathatha isinko wasihlephula but manje sekathengwa lokhu sekukhandiwe lokho kucream wathi okuncanyana okuyisikwele kungamarand okunye abaningi abanake okubheka lapha kunesiphambano lapha nomuntu olengaya akuseni uJesu Kristu lolengayo isithixo sabezizwe sabaRoma uNkulunkulu wabaRoma then bese eceleni kuba namanye ama-sign awu2 recently nje sekuyanjalo kanti sethi iqala kwakusiphambano nomuntu olengayo egameni lokuthi hayi ngisikhumbula ukufa kabani kaJesu akaze kushutha senze ini izithombe so ke manje lapha kunamanye ama-sign awu2 then uzomangala masihambe uyochecka lawo ma-signs uthola incwadi ezikhuluma ngala ma-signs. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabango. Siphinde sibonge futhi ukuhlangana sikhuluma indaba nje ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu akukho kunye. Namhlanje siphethe nje lezo indaba lezo sisaqhubeka leyo ndaba ebesiyithembisile noBaba uSibiya usiphathele imessage la ilokhu iyaqhubeka impela nje bathike konke ngomusa kaNkulunkulu uyena osilida nje kulona lonke iqiniso. Engakusho nje wena ukuthi ungasayishintshi le channel iqhubeka nje uhlale kanjalo ya ubize nabanye futhi uyishare le message sibonge ngama subscribers langakho konke asivele singene endabeni singasamoshi isikhathi but ake siqale sibingelele Baba uSibiya once again siyabonga ukuthi siphinde sihlangane ngalezi ndaba. Siyabonga kakhulu mfundisi siyabingelela abalaleli emakhaya egameni kaJesu amen. Amen amen. Ngizoyidedela kuwena futhi kube wena oyilidayo kukho konke akungivele nje nginikeze yona. Yes siyabonga kakhulu mfundisi. Amen. Kuyintokozo balaleli ukuthi siphinde sibonane futhi sihlangane kanjena sizoxoxa ngezwi likaNkulunkulu. Indlela inkosi esikhombisa ngayo ukuthi iyasithanda. Yes. Kukunakekelwa lokho. uNkulunkulu kwenzela umusa ukuthi uzwe izwi lakhe. Baningi abebefisa ukuthi ngabe bayalizwa baliswanga. Kunjalo. Futhi baningi njengamanje nje ubulizwa nje emlaleli ofuna bebayalizwa balizwa. Siyambonga uNkulunkulu ekhathi zakhe ezinhle. Siyaqhubeka abafowethu nomyalezo. Sizobuka izwi lenkosi. Yes. Lapha na Isambulo chapter 22 uverse 15. Okay. uNkulunkulu usemsebenzini njengamanje liyahlanjululwa ibandla. Ya siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Uyachothula uNkulunkulu noma yini encane sele. Uyasilungisisa impela kakhulu. Oh yes. Nokubuya kwenkosi sekuseduzane egameni kaJesu. Right sesingafunda ke balaleli. Okay, Isambulo 22 verse 15. Verse 15 nje kuphela. Ngaphandle kukhona izinja nabathakathi nezifebe nababulali nabakhonza izithombe nabo bonke abathanda nabenza amanga. Bese siyahlehla ke kancane ke siye ku13 no14 verse 13. Yes baba. Ngingu Alpha no Omega, oqala nokuphela, isiqalo nesigcino. 14. Babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila bangene emzini ngamasango. Babusisiwe abahlanza izingubo zabo. In other words umuntu oyihlambululayo avuma izono zakhe. Yes. Abona amaphutha akhe abese ecela inkosi imthethelele. Ngiyafisa ukuqala ngalelo nothi njena ukuthi siyaphakamisa uJesu Kristu inkosi asikho isona angasithetheleli. Nakalokho nje bekhuluma kanjena indlela inkosi esinikeza ngayo ithuba ukuthi lokho esingakakulungisi sikulungise ukuze sifinyelele kokupheleleyo. So ke babusisiwe umuntu obusisiwe umuntu ozobalelwa kunezinto uNkulunkulu asimisele zona khona lapha esambulweni ngithi mhlawumbe chapter 2 khona lapha inkosi ethi khona onqobayo ngiyakumenza ukuba hlale nami esihlalweni sika baba sobukhosi ngakwesomnene sami njengalokhu nami
nganqoba ngahlala ngakwesomnene sikababa izethembiso lezi inkosi sinikeze zona so ke kuyisibusiso lokho kodwa ke umuntu ke engahlanzi ingubo zakhe umuntu engahlanzi impilo yakhe umuntu engasusa amabala namachashaza then asikho isibusiso and akekho umuntu ozomsola ngoba wena otsheliwe ukuthi ihlanza wangahlanza so ke ubusisiwe babusisiwe abahlanza izingubo zabo uba bathole ilungelo yabona siphile emhlabeni lapha abantu bethi khona banamalungelo ama right bese yabachecka ukuthi lemalungelo abayisa kuphi ngoba likhona nelungelo lokungena ekhaya ezulwini but umuntu othatha igxathi lokuthi lelo lungelo limsebenzele kahle babusisiwe labo bathola ilungelo siyabona abantu bethu izimpela bekhala ngamalungelo ubusisiwe ohlanza ingubo zakhe athola ilungelo ukuba bangene emthini wokuphila bangene futhi emzini ngamasango nanso ke indaba enkulu ke ukuthi abantu bangene kuphi emzini ngamasango then akungenwa ngaphandle kobungcwele igama elithi holy igama elithi to be separated to be set apart uyahlukanisela uNkulunkulu so uyayikhipha into ephakathi kuzinto ezinye uyibeke eceleni uyihlukanise so uNkulunkulu ufuna abantu abazoyihlukanisela bona bayihlukanisele yena uNkulunkulu so ke manje umuntu mayengakwenzi lokho then akabe nalo ilungelo lokungena emzini then ke lo muzi okhulunywa ngawe singena kuyisekhaya ezulwini iJerusalem elisha singenile kulo ngokukholwa njengamanje ngenxa ukuthi sivuma uJesu waba inkosi waba ngumsindisi wempilo zethu sesingenile amagama alotshiwe ngengakusho ke kwamanye ama recordings mhlambe emlaleli ngizothi nje fahla kancane ukuthi uma ngabe umuntu esamiselwe siyakhumbula uJesu ezozalwa uMaria wayemiselwe emisela uJoseph abengakahlangani ngokocansi wayemiselwe and uJoseph wayenelungelo ukuthi amshiye mayeseza ukuthiwa uMaria usekhulelwe ukuthi lo muntu engimiselwe yena kusho ukuthi usephingile ngoba phela usenayo umuntu asemkombile asemhlukanisele yena manje mayesotholakala esekhulelwe kusho ukuthi usethola enye indoda other than lena so ke ingozi sekuthenini ke thina ke njengabantwana baNkulunkulu sisindisiwe uma sisekulomhlaba sikholwa inkosi uJesu silandela uJesu sivuma uJesu sisamiselwe lokho kumiselwa akabiyona ini umshado osuphelelisiwe so ke uma sitholakala sinenye indoda sitholakala sinolunye uthando alright then le ndoda lena enguKristu Jesu esimiselwe yona inelungelo lokuthi baba yebo lana bengimiselwe yena bengimkhethile impela ukuthi uzoba inkosikazi yami kodwa manje ngimthola ukuthi unolunye uthando nenye indoda so ke angisakwazi ukungena naye emshadweni yabona so ke manje ke kuyingozi ke ngoba lo muntu osumiselwe yena unama rules akhe unembandela unemgomo ayimisile okumele ukuthi uyigcine akuthola uphelele ekuthenini uqualify ukuthi ungene naye ke manje kwi actual marriage or matrimony then usuyopheleliswa ke mase siyohlingena naye emshadweni sekuyinguna phakade ke leyo ke akusekho ukuhlukana kodwa nje manje possibility inkulu ukuthi kuhlukane njengamanje yabona ngoba ishilo vele inkosi athi ke isona futhi isambulo ukuthi ke umuntu uma bengalaleli uzasusa uthi lesibani uzosusa igama encwadini yani yokuphila so ke it is not guaranteed njengamanje yabona ngoba sikafike ekhaya so ingakho inkosi ikhuluma kanjena iyasilungiselela ukuthi sipheleliswe and thina esesivumile ukuthi siumakoti wayo uyumyeni wethu asisenalo ilungelo phezulu kwethu asisina amandla phezulu kwethu sesizwa ngomyeni wethu esimiselwe yena so ke ngisho singafika ezinye insizwa nothando lwazo zingafika ezinye insizwa nezethembiso ezithile but thina manje siyaqonda ukuthi ukhona umyeni wethu endisiyamthanda endisihlukanisele yena manje so ke inkosi kifuna lokho manje kubantwana bayo bonke ebandleni likaKristu right ukuze babe nelungelo lokungena kuphi emzini badle emthini ophila bese bengena emzini right bese lithi ke verse 15 ke ngaphandle yabona ngaphandle kwalo music obana bakhona kukhona
izinja yeah yabona ngisicela uqala lapho ngiyaqale ngiqhubeke uma ukhuluma ngezinja khulunywa ngesilwane animal ukuthi inja ukukhulunywa ngohlobo that i metaphor speech lena metaphorical speech or figure of speech akukhulunywa ngenja le isilwane lekhonkothathu isilwane kukhulunywa ngohlobo lwabantu abayiphathiso kwezinja yabona usungabheka ke character isimila senja so ke ngenxa ukuthi emhlabeni abantu baphile esonweni abanayo uNkulunkulu ophilayo nemithetho yakhe so bonke abantu abangenayo imithetho kaNkulunkulu laba banemthetho kaNkulunkulu bebebabiza laba bantu abangenayo umthetho kaNkulunkulu ngokuthi izinja there is why uJesu lapha uyakhotha kwesifazane uthi angikwazi ukuthatha isinko sabantwana ngisiphonse kuphi ezinjaneni lapho umphostoli Paul khona incwadi aphafeza khona ngisakhumbula amaKolose chapter 1 nini nengixolela abalaleli odiyo checka nje ithi qaphelani ini lezo zinja beware of those dogs kunabantu ababiza ngicatha baseFilipi chapter 3 right uthi qaphelani lezo zinja lapha abantu abaqhamuka bezolethela enye ivangeli yabona banidukise ubabiza ngani ngezinja uthi yabona so ke ngaphandle kwalomuzi yabona ukhona ini izinja uhlobo lwabantu olungahambi ngomthetho ngomnyalo wobungcwele kaNkuluNkulu so uhlobo oluxabalazilo libamba ngapha libambe ngapha then number 1 laws u6 lezinto kuleli verse lilodwa ezibaliwe then number 2 nabathakathi lento yabathakathi ke bazalwane ngengayisho mhlambe mawuzola uzoba umuntu olandelayo lezi intshumayelo noma lezi ifundiso noma lama presentations lawa uqala eqaleni uzothola ukuthi sichazile indaba yokuthi uma ukhuluma ngomthakathi akusona lesi sithombe besinaso kuphela kuseyikhona nakho ukuthi ngasekhaya kunokhokho vula umthakathi siyamazi yabona and siyamazi namehlabovu usigoloza mehlabovu olunye uhlobo labathakathi lolo but abathakathi okhulunywa ngabo lana kakhulu scripturally yabona uhlobo labathakathi lolu olukuyi world system yabona uhlobo lolumpela loluncunywe noluphakanyisiwe emhlabeni ukuthiwa zifundiswa ama professionals ngeke ngaveza ngathi ama sorcerers then mawufunda ama version o Daniel chapter 2 khona amavesi engabanikeza kwenye ilokhuzane recording ngathi ke hamba niyofunda emakhaba balaleli ngiyakhumbula wayekhona uDaniel chapter 2 lapho ngiyakhumbula Amos chapter 5 verse 25 wayekhona ngiyakhumbula ulokhuzana Exodus 7 verse 11 wayekhona then namanye kuvezwa ngicathi lokhuzane zenzo chapter 7 ngithi verse 43 lapho kuyaveza ukuthi uma ukhuluma ngesosara awavezi onke ama version uma ukhuluma ngesosara ukhuluma ngomthakathi yabona then but yilolu hlobo labantu abangabathakathi abakufundelayo bekufundela phansi ezincwadini because anything against intando nemithetho kaNkuluNkulu leyo into iyobuthakathi so ngeke ngaveza futhi kwenye indawo ukuthi ke uma ukhuluma ngodrago ukhuluma ngoSathane bathi inyoka endala so nje inyoka endala nje ino poison yabona then ngase ngiveza ke futhi ukuthi ke lapha nefundisweni kuma professionals kuyavela ukuthi kunabantu okuthiwa ama pharmacist ma pharmacists igama pharmacy lithathelwa from the word pharmacon then to make a drug then a pharmacia a druggist umuntu owenza lezi izinto cabanga ukuthi ama drugs angana namhlanje emhlabeni and khona legal khona illegal but umsebenzi wama drugs imotive ipurpose yawo iyefana yabona is to poison people namhlanje abantu kunje emhlabeni is because they are being poisoned by these drugs and le drug ngomthetho iwumbuthi iwupoison ovela kubani kuLucifer because umqondo kabani kaSathane lo so ke makuthiwa ngaphandle khona ini abathakathi then kukhulunywa kuleyo level not eshalo umuntu abangumthakathi wake nomuntu mhlawumbe isakwazi kuthile abaye bambe bosihlasela basihlala sodwa kuthiwa umthakathi basishise nendlu yabona uhlobo olusezingeni eliphansi lomthakathi lolo but uhlobo oluphezulu ilolu ligcwele umhlaba wonke this why iBhayibheli liveza lokho yabona ngaphandle khona ini abathakathi then ifebe nezifebe lento yefebe futhi nakhona futhi isebenza ngani imbaqambeli then khona izifebe uthi njoba ngobaba usibuya njena then bese ngiyaganga ngihambe ngiyochitha yabona ngingathembeki emshado njoba ngishadile then sengiyafeba noma owesifazana onamadoda amaningi noma wesilisa onabafazi abaningi then uyafeba but
okunye lokho uright nakho lokho but lokho abantu abafamiliar ngakho lokho lokho kwenziwa individual bese bakhona ufebe uNkulunkulu. It is there all over the Bible from Old Testament and New Testament. Uhlobo lokufeba lo uNkulunkulu akhala ngalo when he talks about the whole nation of Israel. Uma ngabe beqala bethanda indlela zabezizwe, beqala bethanda indlela zabezizwe abangakholwa uNkulunkulu, then uma sebehlanganisa nabo befunda lezo ndlela benza izinto abazenzayo, then angithi banoNkulunkulu ophilayo, bayakholwa uNkulunkulu ophilayo, unemthetho kaNkulunkulu ophilayo. Uma sebehlanganisa nezinye indlela befundiswa lezo ndlela, kusho ukuthi sebe namadoda amangaki amabili, sekuyinikeleo ke manje, sekufebeke lobo, yabona. So lobu febe ongakhulunywa ngabo ke njengamanje. So ngimi lana uNkulunkulu uthi ngimemezele ngigcizelele ukuthi uma ukhuluma nge-world system, igama liyazisho secular system, secular education, secular health, yabona, secular politics, yabona, lezo zinto lezo ezezwe, yabona, zibuswa izona uSathane abusa ngazo, economical system, ngithoba monetary system, religious systems, yabona, izwe lonke lelo. Uma thina singabantwana baNkulunkulu sihlukaniselwa, we are set apart, we are consecrated, siyahlukaniselwa ukuthi sibe ngabakaNkulunkulu, sibe ngcwele, yabona. Ubungcwele busho ukuthi ngiphelelisiwe uNkulunkulu, angizihlanganisi nezinto zami zezwe, uyaphuma ngokuphelele. But uma ngayihlukanisi, then kuNkulunkulu yize ngingajoli, yize nginonkosikazi oyedwa ngingamchitheli, but iqiniso lithi uma ngithanda izwe ngenza izinto zalo, ngilipromote, sihlangana nezwe, sivumelane, ngililekelele, because yonke into yenziwa emhlabeni ngaphansi komthozi welanga mangesiyo intando kaNkulunkulu, intando kaSathane, and iliholela abantu ekufeni kwaphakade. And uSathane usemsebenzini, iagenda yakhe kukuba amelane noNkulunkulu bese destroy umuntu, yabona. So ke uma ngabe wena uvumelana nezinto zalelizwe econtrolwa ngomoya kaSathane, then kusho ukuthi nawe umi against ubani? uNkulunkulu. Ngapha uyashumayela ukuthi uJesu inkosi, abantu baphendule uNkulunkulu ophilayo, bathethelelwe izono, then ngapha ukhuluma ilanguage yani yezwe, yabona. Ngithi mawufunda amaRoma chapter 6, nikelani ilokhuzana izitho zenu zomzimba ekade nisebenzisela ini ukungalungi, nisebenzisele ini ukulunga manje, then akwazi ukuphuma amanzi abamnandi nababayo emthonjeni owodwa. So wena umntwana kaNkulunkulu upromote izinto zobuNkulunkulu ezingcwele, uphinde futhi upromote izinto ezingagainst uNkulunkulu egameni lokuthi izinto ezinhle eziphilisayo. Then uma unjalo phambi kaNkulunkulu uyisifebe. So yingakho uNkulunkulu kasiphuthume abantu abaphenduke njengamanje. uNkulunkulu uyabathanda, abazalwane bathanda, abantu bonke abathanda. Isikhathi manje sokuphenduka, sikholwe uJesu ophilayo, simamukela beyinkosi. Ukukholwa kusho ukuthi le ndoda enguJesu ngiyayikholwa, ngiyathembela futhi kuyona. So noma ngibonela ngaphethe lutho oluphathekayo emhlabeni njengamanje, kodwa ngithi ngigane le ndoda, noma ngimiselwe le ndoda, noma ngishadela le ndoda, noma ngakahlangani nayo ukuthi sibonane physical, kodwa ngokuyikholwa isindoda yami. So ngiyayikholwa ukuthi izonginakekela edingweni zami zani physical, edinga physical. Uyena wangidala, uyena wadala lo mzimba, yabona. So uyayazi into engiyidingayo. So funeka ukukholwa kusho lokho, but akusikhona ukukholwa ukuthi ke uJesu ngiyazi ukuthi ungisindisile maqondana nani, ungithethelele izono ebenginazo ebengizazi, kodwa ke lana ngikholwa ukuthi ke uzokwazi ukungisiza, kumele ngihambe ngiyofunda ngizamele ini impilo. Then ukufunda per se, ukufunda umuntu uyafunda, into edala uNkulunkulu ukuthi ufunde, but ke umehluko ukuthi ufunda ini. Uma usufunda ke imfundo yabezizwe, imfundo yabezizwe isekelwe koNkulunkuluwana eThixweni, iphefumulelwe umoya kaSathane. So ke manje lapho kuphronyothwa ukukhothama kwabanye uNkulunkulu, ufundiswa ngabanye uNkulunkulu. So once wathi uyofuna ukuphila ke lapho, kusho ukuthi le ndoda uyayidespise enguJesu Kristu engeyakho, othi uyamukela, and manje ukholwa ila amanye amadoda ukuthi angakwazi. Ngathi sakumbuluma Isaiah chapter 7 lapho ethi khona abesifazane bathi no bahlangene endodeni eyodwa, kodwa ukudla banjani
bazoyitholela bona umuntu nomuntu uzoyizamela ukudla as long nje bibizwa ngegama lokuthi banendoda yilento eyenziwe ibandla ke namhlanje lento eyenziwa uIsrael uIsaiah prophetha ngayo ukuthi bayathanda ukubiza ukuthi bangaba kaNkuluNkulu kodwa ke ukuthi baphile bathola isupply edingo zabo bazoyizamela kwamanye amadoda yilento uNkulunkulu akhala ngayo njengamanje nje uNkulunkulu sinikeza ithuba ukuthi sihlambulule silebandla so ke ngaphandle khona ini izifebe bonke abantu abangamile kwiposition eyodwa yokusaba uNkulunkulu obungcwele bokuthemba uNkulunkulu ngempilo yabo yonke then labo bantu bazifebe ngeke bangene embusweni kabani kaNkulunkulu so ithuba lokuthi sihlambulule ke manje bafowethu egameni lika Jesu. Number 3 nababulali ngeke ngisayichaza indaba ababulali kakhulu kodwa umuntu uthi mina ngihlangana nokubulala ngisindisiwe mina angibulale umuntu. Number 1 ake sithi nje usuyi professional right uyisosha then uyi traffic cop or uyilokuzana wena uyiphoyisa yabona naba nabanye ke abaphatha ini isibhamu esemthethweni right uthi uJesu umuntu wesilisa ebuka wesifazane yabona amkhanukele embukile nje nabe siyamkhanukela usephingile hayi ukuthi usazophinga naye even bengakahlangane physically but usephingile naye ngane ngengqondo so kusho ukuthi inkinga enkulu ke ephi isengqondweni. Now tell me ke baba ke uma ngabe lapha uyoqeqeshela ukuthi uyiphoyisa uyodubula isikhathi esiningi abantu babeqeqeshwa kube umfanekiso womuntu ukuthi ushaya kanjani ekhanda so uthi uqeqeshwa lapha utrainwa uqeqeshwa ukuthi how to kill a person and ibhame eningi ekhanda namhlanje sikhandwa abantu abafundile inhlawumvu abantu abafundile then bese ziyosetshenziswa abantu abanjani abafundile ukuthi ngegama ukuthi bafuna ukuyiprotecta so nama uthatha lo msebenzi lo kwenzakalani ngawe kusho ukuthi manje engqondweni yakho wena uhamba unesithombe sokubulala umuntu lo makhelwana athe uJesu njani mthande and noma ususindisiwe wena uyisolution ukukhanya kulomuntu usawoti kulomuntu njoba enza imisebenzi engekho right nje egebenga ephambana nomthetho omisiwe kubantu omukelekile then kufuneka izwe liqondisa abantu ngendlela yalo elinikezwe uSathane ecabanga ukuthi isolution akusiyona isolution akusiyona isolution ukuthi isigebengu masigangile uhambo sifake ejele yabona akusiyona isolution because isono singaphakathi isolution uJesu Kristu okwazi ukukhipha lesisono alunga umuntu bagcina sebethi ke kuhlunyeleliswa ini izimila kuphi khona emajele thanks God ukuthi uNkulunkulu ngomusa wakho uyathumela ingceke ukuthi ke ziyoshumayela lapha ukuthi nansi isolution nguJesu ngoba uma kuthiwa nje kususwa uJesu kususwa abantu abashumela uJesu ophilayo ngeke abantu bahlunyeleliswe imila uJesu kuphela ubuyisa isimila kumuntu uza kwazi ukusaba uNkulunkulu bese ehlonipha abantu abadalwe uNkulunkulu so ke manje mawunomqondo ukuthi wena uyadubula yona unikezwe ngokusemthethweni ukuthi uyabulala kuthiwa ngaphandle khona ini ababulali ngaphandle komuzi uthi yabona so ke nawe ubalelwa kubaphi ababulali ngoba makuthiwa igebengu ziyahlasela uyiphoyisa then sefuna ukudedela isibhamu umthetho uyakuvuna ukuthi udedele isibhamu lo muntu ozombulala befuna ukumshumeza ngoJesu ayeke le yanto kodwa manje ke ngithi ufune umsebenzi walelizwe ngithi ufundele kulezo ubufuna imali uyithola usenkundleni uma ufunda amaHubo chapter 1 verse 1 ungahambi ngezeluleko zababe ungahlali enkundleni abaqolodayo ungeme endleleni yezona ungahambi ungahlali ungemi ungahambi ungahlali ungemi enkundleni yabaqolodayo endleleni yababe endleleni yezona so kodwa manje uyithola usukhona wena labo abantu bayaqoloda njengoba bethatha ibhamu nje kusho ukuthi bayaqoloda bayazethemba and baphambene nokuthemba bani uNkulunkulu and lithi iBhayibheli impindisele kabani ekaNkulunkulu uma impindisele ngekaNkulunkulu wena kusho ukuthi uphethe isibhamu nje nowenze njani wena uyoyiphindiselela kusho ukuthi uyamqolodela uNkulunkulu ukuthi mina I can do better makubuzwa ngoba uthi uNkulunkulu ungazilweli yimi engiyokulwela so ke manje usuyelukhuza lapha usuyoyilwela wena so ususendaweni yabantu abaqolodayo but lokho uqoloda kukho direct and akukho obala uqoloda lokho uqashile ukuthi God asikudingi uNkulunkulu okuthiwa khona bafela asikuboni vela ama pagans ama heathens ama Greeks abantu bezizwe abakwazi ukukhonza uNkulunkulu ophilayo bakhonza izithixo ngoba labo uNkulunkulu baba lapha emkhathini engikhulume ngabe ekuqaleni previously balapha emkhathini then babhalwa phansi encwadini kufundwe ngabo bese kwenziwa izithombe zalokho sekubhaliwe then bese bekhothama kulezi izithombe because that's what they believe ukuthi into ofuneke bayibone ingakho ke kunezithombe that's why uNkulunkulu Exodus 20 uthi ningazenzeli izithombe
izithombe ezinjani ezibaziweyo namfanekiso kephi osezulwini nasemhlabeni nangaphansi kwane komhlaba kungabi bikho into enizothi mani imagina bese nikhiphele ephepheni bese niyayenza then bese nikhothama kuyona nina njengabantu bami noIsrael ningakwenzi lokho kanjalo uJesu mayesefikile wena kuphela umuntu esimkholwayo esimlandelayo then asikwazi futhi nakhona ukuthi senze isithombe sakhe so that is why indaba zesiphambano isana esiphambano akusiyona yobuKristu beqiniso lo ma signs lawo haleluya then sekuvuka manje ngisathi indaba yesiphambano ngiyacela niqaphele abazalwane lento yokukhonza izithombe iningi endlela emangalisayo anogada lento okuthiwa yini isidlo senkosi khona lamaqebele enganathengwayo iBhayibheli lithi uJesu wathatha isinkwa wasihlephula but manje sekathengwa lokhu sekukhandiwe lokho kucream wathi okuncanyana okusikwele kungamarand okunye abaningi abanake okubheke lapha kunesiphambano lapha nomuntu olengaya akuseni uJesu Kristu lolengayo isithixo sabezizwe sabaRoma uNkulunkulu wabaRoma then bese eceleni kuba namanye ama-sign awu2 recently nje sekuya njalo kanje sathi iqala kwakusiphambano nomuntu olengayo egameni ukuthi hayi ngisikhumbula ukufa kabani kaJesu akaze kushutha senze ini izithombe so ke manje lapha kunamanye ama-sign awu2 then uzomangala masihambe uyochecka lo ma-signs uthola incwadi ezikhuluma ngama signs ubusathana uphelele and lo busathana bulethe kuphi epulpit buthathe kubunikezwa abantu kuthiwa kudliwa ini isidlo senkosi akusona isidlo senkosi leso isidlo samadimoni isidlo sikaSathane you partake with holy holy communion akusiyona holy communion it's unholy it's a profane communion usukuhlangana namadimoni ngoba kunezithixo lapha emisiwe ephakanyisiwe the moment uthatha lelo qebungana ulidla then uhlangana noSathane lapha abantu abakunaki lokho ngisho ingceke zenkosi azikunaki lokho yabona and kuba nzima lento mawuthi uhambile emabandleni njengoba thina sisebenza umsebenzi nonkosikazi wami ukuhamba then uthola ukuthi sekudliwa isidlo senkosi uyayibona lento yabona but you cannot correct it right there ngiyakholela ukuthi nifune into ilungise ngendlela efanele ngesikhathi esifanele endaweni efanele kubantu abafanele wenza into right ngendlela right but ugcina usuphoqeleka ukuthi wehle bese levelini yabo ekungaqondini because uNkulunkulu uyatshala lesikalizane zokungazi and futhi ngeke kuvele kahle mawuzovela lento uyithathe uyilahle laphana ngithi yabona but njengoba ngikhuluma nje manje isikhathi esiright indawo eright ukuthi iqaphelani bazalwane yabona so ke uma ngabe uzokwenza into ungayihloli ungayicubunguli kanti nomoya engcwele mhlambe ke usathule empilweni yakho uzoyithola uhlangana nani nezinto zane zamadimoni so ke ingakho ethi uNkulunkulu asiphume because ama-Roma ahamba ngesystem eBabylon so uma ukhuluma ngeRoman Empire ilokhuzana yenza izinto zane zeBabylon lolokhulwa ngale eBhayibhelini ukuthi lonakalisa isizwe ningizane nge1 lane lobufebe so ke njengamanje isikhathi sokuthi singcolise balaleli ngisetheni ke nababulali sengimshilo umhlobo lombulala ngithi professional angithi yabona amaya ababulali futhi professional seyudokotela unesi umthetho wahulumeni uthi makufika ilokhuzana ipatient ifuna ukuthi uyisize then ukuze ugcina umsebenzi wakho ukwazi ukuthola le mali oyishisekela kangaka then kufanele umlaleli uhulumeni ngomsebenzi wakho angithi yabona ngemthetho akunikeze yona ukuthi msize lo muntu bayifuna ukhushulisa imkhushulisiso then uzobuza ukuthi kungani ungamsizanga and iclient ukuzana ipatient mabe izokumangalela mawunqabile wena manje ngifuna ukusiza uDr Shabangu then unqabe wena then izokufaka ukuzana uzokumangalela kufaka icala then kufanele uphendule ukuthi why bese uthi inkolo yami ngithi yabona then awuqashelwanga lana esikoleni university awufundiselwanga ukuthi uzoshumela iChristianity noma uzoshumela uJesu ufundele waqashela ukuthi usize umphakathi ophethe bani ophethe uhulumeni olawula uSathane so ke mawulapha yona usuyanikeza umuntu uyamjova uhoshula ini isiso unenkinga umama lapha na kuyabona athi ingane inkulu mhlambe mayiseteta kuzoba inkinga amanga afaka uSathane ngiyabazi mina abantu abakholwa uNkulunkulu batete ngisho unkosikazi wami wazala ingane enkulu eyitetela nekhaya so uSathane ufaka amanga lapha uSathane usebenza ngani ngefiye odokotela nje basenza ngefiye mfowethu yabona then bazokutshela nje ukuthi ngeke uphume la idlela iBP yakhe phezulu ngayo mawuphuma lana uzoshayeka phansi bakufaka ini ifear that is how they were trained yabona so ke bakutshele lapha ukuthi ke hayi ke ingane inkulu kakhulu either kuzofa wena noma kufe noma nife nobabili asenze into eyodwa sivele sikhiphe ingane and izophuma isifile kanti vele bayibulele so ke yonke lento usuyinike lapho wena umbulali uma ufunda Isaiah chapter 1 verse 15 izandla zemigcwele igazi babeza abantu bezokhuleka endlini kaNkulunkulu abakwa Israel
but uthi uNkulunkulu izandla zenigcwele ini igazi bese ethi noma zibomvu zaningi yabona sithethe indaba kwangakhulunywa abahedeni kwangakhulunywa abantu abangakholwa kwakhulunywa nabantu abathi bayakholwa kodwa bayihlanganise nani nendlela zabezizwe indlela zabezizwe zisiningi soNkulunkulu bagcina bebulala bengaboni ukuthi bayabulala kanti abezizwe baphilela vele ukubulala ngoba vele impilo yabo noNkulunkulu wabo ukuthi babulale basenza ngegazi vele lelwane negazi labantu thina sisinikwe igazi kaJesu kuphela akukho unye sikubulala ngaphandle kwesilwane masifuna ukudla singenzi imhlatshelo noma ama sacrifices so ke manje izandla igcwele igazi unesi udokotela usindisiwe egameni likaJesu uyawakhipha amaphilisi wa distributor ukuthi uyabona then uyawakhipha ama condom ukuthi uyabona unikeza abantu ihope umbulali konke lapho so ngaphandle khona ini izifebe nani nababulali nabakhonza ini izithombe angithi yabona then isikhathi esiningi abantu abaningi basichitha kuphi befuna ini imali then imali nethombe lezi ithombe ebhalweni kuzeni lezi ithombe ebhalwe emalini akusizona nje ithombe ukuthi is mistaken noma i coincident no oNkulunkulwane yithixo kuyakhonzwa yes semhlabeni siyisebenzisa imali but kufanele sibe aware siqonde understand ukuthi kusho uthini lokho then 5 big animals eSouth Africa imali yaSouth Africa inelwane ezo5 lezi ezinkulu bese kuba nesithombe sikabani sikaBaba uMandela ukuthi yabona uformer president lo sashona ukuthi yabona then but still isithombe sakhe sisekhona noma esashona and usuku lakhe lokuzalwa liya celebrate umhlaba wonke noma esashona uze ku celebrate nawe usuku lakhe lokufa ethi yabona yonke lento ukhonza ini ukhonza izithombe so ke uma uthi uJesu ngeke ukhonze uMatthew chapter 6 verse 20 verse 24 you cannot serve two masters so isikhathi sakho uspenda kuphi uspenda entweni zikaNkulunkulu noma uspenda ufuna imali then ingane lezi zifundisa ukufuna ini imali ukhonza isithombe umamona njoba zesikoleni njoba itshelwa ngani ixishwa ngani ngemali so ke yonke lento uNkulunkulu ke akayifune ebandleni lakhe uJesu Kristu wazalela uthi ngiyimaster ngiyumnyeni wakho ngikhethile awungikhethanga ngikhethele wena ukuthi ube umakoti wami among all intombi ekhona ngikhethe wena ukuthi uzoganwe ngiganwe wena so ke njengoba na ubaba ushadile nje unonkosikazi umkhethe phakathi kwabaningi abesifazana so ke nami njengoba ngishadile nje ngimkhethe phakathi kwabaningi so ke manje njengoba ngimkhethile manje sezokwenza into engahambisani nami ngiyabona ekubene ekhethwe yimina then sekuqala inkinga ke lapho so uJesu uthi anikwazi ukukhonza amakhosi amanjani amabili so lento yethombe it's all over sibe sengikhuluma ngani ngeqebele ngale lesidlo senkosi isithombe lesa ngithi yabona abantu abekho awe ngalokho ngathi yabona then bagqoka ama-necklace afakwe ini isithombe sesiphambano isiphambano sasikhona before uJesu Kristu kwakuyinto yesign eyisetshenziswa abantu bezizwe ukujezisa abantu abasuke ebonile khona plus futhi babesuka besho ukuthi njengoba sikujezisa isiphambanweni nje ukuthi uphambene nomthetho wethu besho bona bezizwe uphambene nomthetho wethu waphoxa wahlambalaza uNkulunkulwana so isithembe lesi sithi isijeziso phambi koNkulunkulu nababo so ke uJesu mabembethele esiphambanweni babethi bamfaka kulelo hlazo ngoba isiphambano sasiyihlazo ngathi yabona but lokho kubethelwa kwaJesu kwasiza ke thina ukuthi kwasinikeza ini igazi lachitheka isikhathi ebethelwe ukuze sikwazi ukusindiswa ngalo but nje isani yecross isatanism isani yecross so uma umuntu kaNkulunkulu ufaka isani yecross ethi urepresent uJesu funeka azi ukuthi represent uJesu isithombe leso so bonke abantu abakhonza izithombe bangaphandle kwani komuzi right nabo bonke abathanda nabenza amanga system yalelizwe iyisono because yakhelwe kuphi mfowethu emangeni ingamanga nakho lokho sengikhulumile nje na yini amani ngamanga akhona lokho ichaza ukuthi uma umbulala ubambulala kanjani ukhonza ithombe but lezi zinto mayiqhanyiswa kubantu ziqhanyiswa zi right and they sound very correct yabona but they are false yabona they are incorrect amanga because influence kabani kaSatan yiwo ke lo poison akona poison esikhuluma ngawo literally lo phuzwa lo khandwa abantu uyichemical but information knowledge indlela yokuphila isystem umuntu akufundisa yona wrong engahambisani intando kaNkulunkulu uyipoison lento because izo corrupt izokonakalisa it will cause harm in your system, in your body, in your soul, in your spirit bese ugcina usuwona uNkulunkulu so ke upoison lowo kaDrago so ke ngifuna ukuveza lokho ke mfowethu siqale kanjalo egameni elihle Nkosi ethu Jesu then maningi kamanga akhona ke aqanjwa abantu sebenjani sebekholwa abanye nje uma ngabe besana icontract ngikhuluma ngento engiyazenga ngisebenza ndiyangihlupha kakhulu isikhathi eside uthola ukuthi usana icontract emsebenzini ukuthi uqashiwe uzongena ngo-quarter to 8 but uthola ukuthi senishintshile nina seningena ngo-8 and sekusithatha kusemthethweni but isivumelwano
siyabona lapha sinjani Ukwara to 8 but sekuthatha sekuyinorm sekuyistandard ukuthi ubani u8 but awuthembekile yathi yabona and akulona iqiniso lelo so ngiphuma ngobani 4:30 ntambama noma 4:15 njalo ngo4 uyaphuma wena yathi yabona umuntu athatha leave athatha leave sick leave yabona then abhala athi ingenquthe ngiyagula alethe incwadi emsebenzini kanti wazi kahle akagula ukwenza ini into zakhe then lo muntu mase uinvite amadiboni mase simthandazela lana akaphila umuntu yabona nje ubona ibandla liwikhe kangaka is because yena uinviteile ngokuqamba ini amanga 2 wathi uyagula kusho ukuthi wakinvite ugula engaguli ingoba vele mayizokhuluma iqiniso ukuthi no ngifuna nje ukuthi ngiyokwakha indlu yami ngiyoqedela ukwakha indlu yami ekhaya no ngifuna ukuvashela umzali wami ngoba uyashada ngithi yabona no siyenkonzweni nabazalwane lonke leli viki but insuku ezane la kunazo so ufike nginiqamba amanga ngithi njani ngiyagula isystem yonke leyo kaSathane yabona eyaqala lapha esikoleni eprimary lapho kuthiwa bhala icomposition ubhale ukuthi kade bhala ngohambo lwakho lwaphesheya obuhamba ubunalo ngamaholide iyobhala ingane igcwalisa ipage then ithola amamark 100% kuthiwa ithole udistinction iqamba amanga kade ihlele ekhaya yayithi yabona inikezwe ama-marks kuthiwa iphasile angithi yabona umqondo wayo uSathane setestile ukuthi no njoba inikezwe ama-marks amangaka nje iyakhuthaza ukuthi impela ithuze elihleleli ngoba liyakwazi ucreate amanga njengoSathane angithi yabona then ikhula ngawe le ngane amangaka angithi yabona then uphendula ama questions athile lama questions uwaphendula ufuna ukuthola ama-marks kuona lapha esikoleni but wazi kahle ukuthi lento ayisiyonjani ayilona iqiniso ingamanga nabo bonke abanjani abaqamba amanga akusona nje amanga ifoni mfowethu amafoni efikile nje amanga sevamile kakhulu amanga kubantu nakubazalwa basindisiwe yabona indaba zamanga then ukuphi babushabanga hey babushabanga sengiyaphuma eSoweto yabona sengiphumile eSoweto babusibuya sengiphumile eSoweto sengikuphi sengisedrobheni eJoburg ngathi yabona ukhuluma iphutha kwaphuma endlini awagesi ngisugesa ngithi yabona akona amanga lawo mfowethu amanga lawo ezulwini record ukuthi uqambe ini amanga ngithi yabona then mafuna ukukhuluma iqiniso baya ku-interview ngathi yabona then umuntu ashawe isikhathi sefuneka afika create amanga ukuthi kwenzakaleni ngithi yabona into ezomukeleke understandeke so that engezukuxoshwa emsebenzini ngithi yabona amanga kuphilwa ngawo njengamanje ngithi yabona but phambi kaNkulunkulu konke lokho uNkulunkulu sezokwahlulela and njengoba ukhona izinja nefebe nababulani nabaphinga nekhonza ithombe nabo bonke abathanda beqambe ini amanga kazokheshelwa ngaphandle bese wathi uJesu indlela ini iwumncingo so kuyabiza ukuthi ulandele inkosi ubani uJesu sithe sofunda base Efesu mfowethu chapter 5 sifunda uverse 3 uhlanjulula ibandla balaleli sikhuluma iqiniso egameni kaJesu mhlawumbe uyazizwa lezi ndaba maNkulunkulu inkosi ikuthinta ungabuzi kumuntu ungadiscuss nomuntu izwana enhlizweni yakho ukuthi ngiyathinteka leli qiniso ngiyamdinga lo Jesu ndimamdinga lo Jesu umdinge yena yedwa ungamhlanganisi nezwe ungabuzi uthi ungathi mawuthi usindisiwe uhlanganise nani nezinto zezwe yabona uthi uyabonga uNkulunkulu umbonge futhi nangendlela zabezizwe nezinto zezwe ufuna umola uJesu nayedwa iqiniso umbonge yena yedwa ngensindisa sinikezana ngomusa sisindise ngawo ngoba nje ivangeli corrupt mfowethu ngenxa yalezi zinto esengebalile ezisithixo ezizithixo ezizithombe kubantu so uNkulunkulu mayithi uyabheka zisinengiso but uNkulunkulu uyabekezela yathi yabona and uNkulunkulu athala lesikazi ungazi kuba singabantwana kuye but ulinde ukuthi umntwana enze njani akhule njengoba ngikhuluma nje uNkulunkulu uzosikhulisa thina sonke yabona so njengoba usuzule nje usafana nomuntu njani ongazwile and ungathothwa unembezo yakulahla but ongakaze ayizwe lento esikhulumayo umbone eqhubeka nalento uNkulunkulu wena akukhuza kuyona then uNkulunkulu okujudge umuntu nomuntu uyomjudge ngalokho kanjani akwaziyo so uNkulunkulu uzokwenza amamenzi ukuthi le message ifinyelele umhlaba wonke bayizwe abantu ngoba sonke kufanele sifinyelele kupheleleni kukaKristu sibe ngamadoda kuba indoda ifigure of speech ukuthi sibe matured sikhule then uKristu abunjwe kithi yabona then uKristu sipheleliswe kuye thina sizitho zomzimba wakhe funda ke mfowethu ngicathi usutholile Ephesians 5 verse 3 uqala funda kuverse 3 mfowethu kunezinto ezibaliwe labazalwane ngifuna sinake nazo futhi zijulile kwesisikhathi abantu bayibuka ezingeni eliphezulu elikhuzeni elishalo funda ke baba kepha ubufebe nakho konke ukungcola elesingisi-ke baba malithi nakho konke ukungcola ngizama ukubamba isikhathi ukuthi uqhubeke ngenkhuluma then ukungcola lithi impurity bese lithi sexual immorality
i-sexual immorality noma impurity malithi ukungcola igama leli elilokhuzana eli-package yabona but phakathi ziningi izinto ongayitomula kuzona uma ukhuluma nge-sexual immorality yenziwa ngamehlo abantu baxoxa ngamehlo kanti sebeyakhanukelana sexual immorality la khona oral sex yabona umuntu awucansi balenze ngokukhuluma ngomlomo baze bafike lapho bethintana khona izinto zomzimba ngomlomo then that is sexual immorality ukuqabulana lokhu kuvuswa inkanuko yabona then njengomuntu abantu abasuke bezokwenza inkonzo zasekamereni then ukuqabulana lokhu kweinkanuko i-sexual immorality lokho then abanye abantu bathenga ama-artificial genitals yabona izitho zangasese zomzimba lezi ekhandiwe ezi-artificial bahambe bayoyilala ngazo lokhu kuthiwa i-masturbation i-sexual immorality yonke leyo ukungcola impurity yabona ziningi zona ongazibala lapho abanye bayamotozana then baya yini lokhu uromansana ukuthi yabona i-sexual immorality yonke leyo ukuthi yabona now alesi nje usindisiwe umntwana kaNkulunkulu unesi ngathi yabona uyawuhlonipha umzimba womuntu wesilisa sishumela lokho lana emabandleni ukuthi abantu abaphile ini ubungcwele ungaboni umzimba ngisho amabandla kunamabandla strict kabi indaba yokugqoka ngathi yabona then but strict njalo amabandla angama professionals abazalwane kufundiwe kulana then abazalwane bakhona unesi udokotela laphana then uma besezohlola isiguli siyagula lesi siguli uzobona umzimba womuntu wesilisa umzalwane nesintisiwe ngathi yabona ngabe wesifazane ngabe wesilisa lo nesi noma udokotela uzobona umzimba wani wesifazane ngoba kufanele akhumule lo muntu wesifazane ezijane amhlola ngathi yabona and angagcini ngani ngokuthi ambuke nje ngempela uzogcina emthinta ambotoza ngathi yabona just imagine inceka kaNkulunkulu ilele ithindwa umuntu umhedeni ngezandla zayo then lo muntu lona wenza zonke inhlobo uhlele yonke inhlobo yani yezono inceka uNkulunkulu ukuthi uyofuna usizo lapha and ukubonala umnqunu benceke kabani kaNkulunkulu ulokhuzana uHamu indodana kabani kaNoah yathola isiqalekise ukuthi ibona umnqunu kabani bukayise but cabanga kinceke kaNkulunkulu kuyobonala ubunqunu bayo egamela ukuthi iyohlola udokotela egamela ukuthi iyojova udokotela yathi yabona ihambe owesifazane uvula izinqe uvunela amadoda emizi yabantu umntwana kaNkulunkulu esindisiwe egamela kaJesu then bese sishumela sithi fihla umzimba but khona la umzimba ongawufihli khona that's i-professionalism ububi bayo so that is sexual what immorality njengoba uthinta nje umzimba womuntu omunye vele impilo yakhe igcwele inkanuko so khona uthinta isiguli yena yabona then isiguli lesithintwa udokotela noma unesi noma ubani but kusala amademon lana then ibe ne-echo lento uthi ma esephilile lo muntu abuya ama memories uthi indlela angithinta ngayo yabona kuvuswe ini inkanuko ngoba umbuso kaSathane system of this world system of professionalism yakhelwe ebubini yakhelwe enkanukeni yakhelwe emanyaleni iyona nature yakhona leyo right ithi ke kungatholakala kini ke nina yes qhubeka baba noma iqhubeke ithi noma isangabe ngesingisi isangabe igreediness yabona mangithi i-system of this world yakhelwe kuphi enkanukweni yakhelwe ebini yakhelwe inethi imvelo kufana nokuthi uma ubhaka ikhekhe ama ingredients ikhekhe lona ikhekhe ngaphandle ukuthi ukuhlanza izinto zani zehlobo lekho ufuna ukulikhipha so ubukhekhe balo budepende entweni ozoyithatha uyihlanganise yathi yabona so ke uma ukhuluma i-system of this world yakhiwe ngani yakhiwe ngobubi bukaSathane so uma kuthiwa greediness is one of it yabona uma ukhuluma ngethombe amanga ama ingredient lawo akhipha system of this world then iswali iBhayibheli phumani ezweni phumani kubo ningathinto njani ongcolileyo isangabe igreediness wathi yabona usufundile bazokutshela ukuthi okay it's not enough ukuthi ube ne diploma thola degree it's not thola masters wathi yabona uqasha uthola umsebenzi uhola 20,000 rand ngenyanga then kuvela ipost lapha ngathi yabona then usugreed manje usufuna leya post eno 100,000 ngathi yabona sefuna manje ucontestela ukuthi uthole leya position nalapho futhi ziningi izinto ozozenza baba sefuna ukulungisa iCV yakho phakathi kuzoba khona namanga futhi yabo kuleyo CV so igreediness la ngathi yabona usutholile kumsebenzi ka 100,000 then usubona manje ukuthi ayingifanele lendlu
lo 4 room noma lo 5 room angithi yabona sekufuneka ngakhe ini manje u10 room angithi yabona ngishintshe ne roof laphana that's greediness you want more angithi yabona ayisangifanele le wardrobe njengamanje sekufuneka ngithole lekhana then le moto engihamba ngayo sangifanele that is greediness awuneliswa akukho la ufika khona ukuthi uyabonga khona the system of this world baba lento kuthiwa ingaphathana ngengozi kubani kubazalwane so baningi abazalwane abashumela ivangeli lobungcwele ezingeni leli elishalo elithi ungafebe ungaphingi ungahlobo ungakepite nani ngathi yabona whereas bakhuthaza ukuthi abantu abaye kwi system of this world abaye ekoleni bafuna imisebenzi then uyathanda noma uthanda nje ukuthi uyigcine kanjani yes uNkulunkulu angayikhombisa kusebenzise ubona amandla kaNkulunkulu but uJesu ushilo wathi uJesu akusibona bonke abathi inkosi abambuso wezulu labo bese bethi how ilaba benza intando kaNkulunkulu bese bathi sakhipha amadimoni ngegama lakho senze imangaliso imangaliso nama signs and wonders nani nekozana nokuphilisa abantu uvusa abafileyo ukuthi egameni kaJesu ubiza igama lika Jesu kwenzeka does not guarantee you ukuthi uNkulunkulu kwamukele ngathi yabona bafika abafundi baJesu bathi hey ngegama lakho kuphuma amadimoni asilalela wathi uJesu jabulela ngithi amagamenu alotshiwe encwadini yani yokuphila ngathi yabona so ke ngoba noSathane uyazenza imangaliso uma ufunda 2 Thessalonians ngithi chapter 2 qala verse 1 wehle nakho then uSathane amandla akhe azobonakala ukuthi enze the more usuku lokubuya kwenkosi kusondela uSathane uzosebenzisa ngamandla amakhulu ezimangaliso nebonakaliso that is why igcwele abaprofeti bamanga nama miracles ayifake so ke akusona into ongagaranta ngayo leyo into ofuna ugarante ngayo ukulalela uNkulunkulu uphila ubungcwele ngalendlela umbhalo osho ngayo so ukuthi awujoli lapha ukuthi awuphingi ukuthi awulokhuze just imagine mfowethu uyasebenza office angithi yabona uhlobo lomsebenzi wakho funeka iviki lonke neminyanga yonke usebenza night shift and lena shift ni team when nibabili kuphela owesifazane nani nowesilisa nihlala lana kuze kuse nibukane emehlweni yabona ngeke umshumeze nje lo muntu nibone emehlweni ngiyakutshela mfowethu funeka sithembeke bese ngaphambi kaNkulunkulu umuntu uma uhlala naye into uma uhlala naye ugcina kuba khona into eyakhekayo ngenxa yalo muntu lowo yabona khona igcina iyakheka uyathanda noma uthande yabona manje honest bazalwane ngempela siyalungiswa manje uJesu uyabuya yabona and akukho kufihlwe phambi kaNkulunkulu and uNkulunkulu izwi lakhe liyahlaba lehlukanise izizindlu nemicabango yabona izinso nani nenhliziyo liyahlaba lehlukanise ngithi amaHebrew chapter 4 verse 12 ufunde kahle mhlawumbe ngisalikhothi kahle now kufanele sithembeke nje manje basizwa lo myalezo yabona uNkulunkulu ufuna ukusihlambulula singcwelise but kufanele kube wena ovumayo ukuthi impela la ngiyathinteka yabona mfowethu uma kuthi uhleli umuntu osifazana nihlobene naye yabona inyanga yonke nibukana kanjena nihleli ndawonye yabona nilokhu nibizana kahle ngithi yabona ningahethana ngithi yabona iqiniso ukuthi khona into ezogcina itshaleka phakathi kwenu nobabili noma ningezukutshelana ngithi yabona then baningi abangama agent kaSathane othola ukuthi nje bagcotshiwe ngithi yabona ethe kubuka nje kuvele bekhona into eshazi nakusasa lo muntu uzombuka sesizombuka that's why abaningi bagcine belahla ubungcwele kuphi emsebenzini ekoleni bungaphile kubungcwele but babuyela bezofakaza athi ngiphila impilo engcwele ngoba akabonanga udlisone njani engabonwa ngesidla so i system of this world mfowethu yakhelwe kuphi emangeni ekungcoleni emanyaleni right isangabeke greediness sengichazile mfowethu is there angithi yabona ihamba necovetousness icovetousness ukufisa yabona manje iBhayibheli ungafisa impahla kamakhelwane wakho yabona ungafisa umfazi kamakhelwane wakho angithi yabona Exodus chapter 20 so umthetho kaNkulunkulu uJesu akazange uzoqeda lo mthetho angithi yabona moral laws kodwa weza ukuzogcwalisa ngoba abantu babegcina kodwa bengcolile behluleka futhi ukuthi bawugcine ngendlela uNkulunkulu amise ngayo but uJesu wazophilisa masumukela uJesu iyaqedwa lemvelo yesono but uSathane uhlasela ngayo so ke manje awukwazi ukuba sendaweni ngoba lithi iBhayibheli bad company corrupts good character ngithi uya 1 Corinthians chapter 15 to verse 32 mapho sis no 33 but you check nje mlalele ekhaya then umujwayele njalo ukuhlala phansi kwabantu ababi then i-environment yakhona igcina ikuaffecta yabona ikujove ikuthelele ngathi yabona njengesifo uthiwa sihambe emoyeni uma ukhona lapho sikhona siyakuthelela so injalo lento yanyenkanuko yabona istimulator ini amalast and lapha emsebenzini mina ngibuya khona ngithi yabona then kade ngisebenza then isikhathi into ekhulunywa ngayo yabona
khuluma ngestory lezi edlalayo ukuthi yabona then izinto ezistimulate lust promote inkanuko yabona akhuluma ukuthi uJesu yabuya akhuluma ngobungcwele and ngeke ufike lapha abantu bekhuluma wena njalo ufaka uJesu ukuthi yabona uyahlala ngeke futhi njalo abantu bayakhuluma wena uyaphuma bengizama ukwenza lokho uphume office lakho kwenkathi unale office kune common room istaff sonke sihlangana lana then uphoqela ukuthi ube lana nawe ube khona ngithi yabona uyazizwa izinto abayikhulumayo ngithi yabona kwenkathi uzogcina uhleka into wafanele uyihleke njengomntwana kaNkuluNkulu because uphakathi kwabantu abanjani ababi abaye bakwenza amabomu benzela wena ngithi yabona akusiyona indawo yabantwana bakaNkuluNkulu leyana abasindisiwe kuyahlanjulula ibandla njengamanje mfowethu qhubeka baba uqedela okay lithi makungaphathwa nangegama phakathi kwenu njengokuba kufanele abangcwele nehlazo nokubheda yabona ukubheda i-filthy language angithi yabona yabona hey lapha na ukuthi ngenxa ukuthi ujwayelene nababi yabona ake sithi usebenza nama politicians anulimo lobuhlaza ama politicians yabona lugcina lokujova lolulimo then luphunywe ngenxa ukuthi manje isikhathi siningi usichitha khona nabantu ama professionals usenza into angakholwa wena wedwa usindisiwe yabona bavele bakhulume nje bahlambalaze bakhulume badedele and vele ama subject mayefundiswa yabona uthisha ingane zimthanda ngenxa ukuthi indlela afundisa ngayo wenza namahlaya and amahlaya lawa anokulani ane filthiness kuwona anokuhlambalaza cause jokes angithi yabona then simthande ke ingane zithanda subject yakhe angithi yabona so wena mawuqhamuka uzobhora njalo mawuthi uyafundisa ufaka uJesu njalo ufaka uJesu ziyabhoreka ingane angithi yabona so ugcine mhlambe nesifundo sakho singaphase kahle and that is going to be questionable ukuthi wenza kanjani so now sizwile abantu abaningi bethi ngiyambonga uJesu ingane zami zihambe ngamalengiso esifundweni sami ngithi yabona then umzalwane msindisiwe ubonga uJesu ukuthi uyiphasisile ingane zakho right then umbuzo uthi njengoba iphase ngamalengiso njena ke umthetho kaNkuluNkulu anazuphasile ngamalengiso imiyalo kaJesu mathini bafundisa ugcina wonke nginala ngakho baphase ngamalengiso bangcwele phambi kaNkuluNkulu uJesu angaqhubeka kanjani kunika izinto yabona ephambana nentando yakhe lokho athi ngithi uLuka chapter 6 verse 46 ningixolele mangikhutha kahle ukuthi ningibizelana nithi inkosi kodwa ningakwenzi enjani engekushoyo ngathi yabona uJesu siyali ukuthi sifundise abantu shumela umbuso abantu bafuna umbuso sigcina imithetho kaNkuluNkulu but wena uyobonga uJesu ukuthi ke ezincwadini zabahedeni entweni zabahedeni uphumise phambili ngathi yabona so i-deception amanganko lawo mfowethu ngathi yabona yabona khona izinto ezivuleke khona mina before ngiresign sengizoresign usathane ngibamba yabona bangithatha bangisa eKenya ngathi yabona ngangekho ngiselivini ngafonelwa bebambe meeting kufanele bakhethele about office bafonela mina bathi kufanele kunohambo kunetrip lana khona udinga umuntu ozorepresent lokuzana uhulumeni right ngiyengilalela phakathi uthi thini ngoba uNkulunkulu ngifundisa indlela eningi ngikhuluma le message nje is because ngivume kanjalo ukuthi uNkulunkulu noma lapho ngingaqualify khona ngivume so that uNkulunkulu ezongifundisa into ethile kanti lapha ngiyohlala labantu abakwi top leadership kwi Department of Agriculture abaqhamuka all over South Africa kuleyo trip leyo then bangisa lapha eKenya ke ngathi yabona but amanyalo engawabona lapha uNkulunkulu engikhombisa abantu just only 2 weeks yabona umuntu useyachitha usenentombi lana ngathi yabona and mase se airport uhlakatshezwa unkosikazi wakhe nezingane unkosikazi omuhle but ngapha wehlala ebhanweni nangu umuntu ade sephinga naye lapha ngathi yabona so now yamathuba lawo esevuleka sengizoresign then kade kwakuthiwa kuzoba nama increment yabona abakhona ama increment sengizoresign and ngahola umholo owodwa sengidecide ukuthi uzoresigna nini then ngawubona umehluko ukuthi hey nakho sekuphileka kangcono kwavela ama trip ngaya ko PE yabo kwavela i trip eCape Town then si apply sonke subsidy emsebenzini ioffice si apply sonke abeluleki kwezolimo but eyaphumayo uqala yaphuma yodwa eyami application kwathiwa ngizoyilanda ngaya uNkulunkulu wavela ngipha ukuhlakanipha yabona ukuthi trap lika Satan uSathane uyanikeza izinto bese umzalwane ongahlali kumoya bese uthi ngiyambona uNkulunkulu ngithola ama promotion ngiyaphumelela but uSathane ngokuye promote uyabothi mase kudedele yabona uyingozi izinto zikaNkulunkulu ebekwe kuwe zingozi kuye so funa ngokuthi manje na ulayela izwi kaNkulunkulu uyalithanda izwe uyayithanda impumelelo uyalithanda ubukhazikazi nobucwebecwebe uyalithanda udumo nokuhlonishwa ukonera
umqeqesho wabantu balelizwe then uthandaze egameni kaJesu but uthi uJesu manicela ngokwentando wena ucela ngokwezwe wena ucela into ethandwa yizwe eprojectwa yizwe then ke usathana usuyelalela mawuthandaza ukuthi uyabona then uyazi ukuthi ubani uphathiswe ubani kwangishaya ngaluza abantu ngaye so manje bamthandaza egameni kaJesu bese zizimpendulo kanti aziveli kuJesu bese ujabula ukuthi wena uprojectiwe uthola umsebenzi then kwenzakalani lapho Athebona vele umsebenzi kaNkulunkulu nguyidropa then usujwayela nabantu ke lapha na ke usuku top management usekhundleni ngiyakwazi ngiexperienceile lokho but uNkulunkulu angenzela umusa ukuthi ngidele konke ngidela uma position then ngibuye ngizoba ngayishiya imoto mfowethu yabona yathathwa umuntu maluleki wayithatha ayingayithatha ke mina sibe ngibona then wasala wayithatha wahamba ngayo so angizazi inkulumo ezayiqhubeka ikhulunywa yabona but uthi uNkulunkulu angixwayisa abantu yabona kuyingozi ukuthanda uJesu nezinto zalelizwe nezwe nempumelelo lalo uthi ukhuluma ngoJesu at a higher level because uma ukhuluma ngoJesu ukhuluma ngelevel ehigher kakhulu ngoba ilevel yakomoya uphinde futhi uzokhuluma ilevel ephansi imaterial izinto ezibonwayo ezobhujiswa ngomlilo uphinde uyidemote futhi then ke filthy language baba is everywhere filthy language yes lokho kungaphathwa kubantwana bakaNkulunkulu ngiyabonga mfowethu bethi ngifuna uqala ngalogiya ngazi isikhathi masekhona yini mhlambe ngithi ukuqhubeka kancane ake sithi uqhubeka kancane right balalele ngicela ukunezela amavesi uMatthew chapter ngicela umvulele baba ngokuphuthuma uMatthew chapter 11 verse 28 ngifuna manje ukuthi sivale ngalento ethi bazalwane uJesu Kristu akafundanga yabona ama version mawafunda isingisi abeka kahle athi he was unschooled wayengafundile yabona then while he was uneducated Mathiwa uneducated ayikhulunywa secular education lana because ama Jews ayingayihlanganisi ngaleso sikhathi officially indaba ye secular education i-education eyaziwa yini ile yeBhayibheli angithi yabona ukufunda imithetho uJesu wayengayifundele even i-Jewish education i-Judaism education if you can put that way wayengayifundela uJesu yabona because wayefundiswa ubani uNkulunkulu direct ethetha uNkulunkulu direct and abantu ababethi bamfundisa uJesu way ahead of them so every time bakhuluma into uJesu ukhuluma ngaphezulu in such a way that khona uthisha lapho ethenjiwe sengikhohle ukuthi ubani kodwa bazokhumbula abantu abaziyo ukuthi ke wathi mayicela becela uJesu bazali bayeJesu bafuna umfundisa then ufuna bamfundisa ama vowels o a e i o u angithi yabona bemfundisa amalokhuza nama alphabet nani then uJesu wayevela atshele lo fundisayo ukuthi leli gama njoba ku a njena usho ukuthini yabona isikhathi uqalwa waqala kwathi into angayazi lona kuseBhayibhelini sikuthola kwezinye incwadi ke lezo babakhe njengama ilokhuzani canonical book lena Holy Bible khona ama apocryphal books yabona bese bakhona ezinye incwadi ama apocryphal books ezingaedwanga lana because isinezinto eziconfusayo umuntu osemncane enkosini ngeke afunde lezo ncwadi lezo ngoba zinezinto eziconfusayo and isizathu ukuthi sidlule ezandleni zane zombuso wamaRoma ngoba izinto zabazalwane abasindisiwe zathathwa amaRoma so bafuna ukuthi bayishintshe izinto zobuKristu bafake integrity nezinto zeThixo uNkulunkulu nababo but uJesu wayehlakaniphile into eyenza ukuthi ngikholwe lokho ngenxa ukuthi ngicabanga ukuthi iHubo 119 sengikhohle ukuthi uvesi balutho mawufunda lonke nje uzohlala nendawo lokuthi abangifundisayo abakwazanga ukungifundisa ngaba ngaphezulu kwabo lo mbhalo weHubo 119 wayeprofeta wayekhuluma kwakhuluma umoya kaKristu kuye sengikhohle ivesi lapho kodwa u119 i-chapter then uJesu waye ahead of othisha bakhe bonke abantu abamfundisayo were ahead of them because he is God angithi yabona Jesus is God he was there yabona he was with God angithi yabona who can teach him ayithabona so lokho thina sikhama sesifunda sithi amagama mawukuzana uJesu wazi ukuthi umoya ku-design wakuderive ukukhandwa kuhlanganiswa kwakusukaphi uyakwazi uJesu lokho that is why uJesu ke lana uMatthew 11 angithi yes uthe verse 28 Matthew 11 yes uthi fundani kubani fundani kimi yabona phonsani zonke inkathazo zenu yabona ngoba mina njani ngiyanikhathalela ngifunda ifunda baba zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo mina ngizakuniphumuza yes 29 29 yes bekani ijoka lami phezulu kwenu
nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobile ngenhliziyo khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Impumuzo nje manje kwi-secular education, kwi-secular employment ayikho ipeace lapha mfowethu. Yeah. Ayikho ipeace lapha. Ayikho ipeace lapha mfowethu, ayikho ipeace. Ingane sisinto ubhakha abakhulu abangaka, abantu abasebenzayo bayehla bayenyuka abanasikhathi nemindeni kuze qhuma ama divorce. Ngithi yabona ingane ziyakhala bayinikeze ngenxa ukuthi umuntu usenomsebenzi oholelayo, athumela ingane imali, athumela imali enganeni ethi uyikhombisa uthando, kanti ingane ayisadinga imali, sedinga yena sizungu sakhe. Abanye uvuka ekseni ngabo 4 njalo ngabo 3 ingane esalele uyobuya ingane seyilele, yabona zize sithi ingane ubaba usebenze eGold noma umama usebenze eCape Town, yabona zona ehlala kwaZulu Natal. Inhloso kaSathane yikho lokho, is to divide, is to destroy families, is to separate families. Ayikho ipeace angithi yabona. So now uthi kuJesu ke beyana ijoka lenu, yabona ukufunda kuyijoka. That's why ubona ingane isinto obhaka ingane ka40 years athi kubhlunga amahlombe, yini kwenze njani, ibuzwa unkosikazi wami, yini kwenze njani, ubhaka uyesindi incwadi angithi yabona. But nansi izwi kaNkulunkulu nje nalolodwa alisindi angithi yabona. So bekani ijoka leni phezulu kwami nifunde kubani, kimi. Kusho ukuthi khona lapho kuphinda kufunda njani, kufundwe khona, but uthi uJesu fundani kimi. Right. uJesu akafundanga ke futhi imfundo yalelizwe. Funda verse 25 lapho same chapter baba. Ngalelo hora uJesu wakhuluma wathi, ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda wakwambulela izingane. Amanye ama version ukufihlile kwabahlakaniphileyo kwabafundile. The learned one. Educated one. Yabona ukufihlile kwabafundile mofunda ama version. So ke just imagine izinto zikamoya, izinto zikaNkulunkulu zifihliwe kulabantu. The more ufunda okwalelizwe okaNkulunkulu kunjani kuyakulahlekela. That is why abafunde kakhulu abazali abasindiswe baba abangama professionals angithi yabona ngeke baze bayizwe lento ngeze bayimukele. It's because ifihliwe izinto zikabani zikaNkulunkulu oba manje uhamba kakhulu ngani ngalokho kwezwe yabona. So ke manje awunaso isikhathi nani nezinto zikamoya awukwazi ukubamba kokubili. So uthi uJesu ngiyakubonga Baba ngoba kunjani ukhuluma ngani nge-education yamaJuda, abantu ama-Pharisees, the teachers of the law, the scribes, abantu abayifundela umthetho kakhulu. But uJesu masefika nevangeli insindiso, nevangeli ukuphendula, nevangeli ukuzalwa kabusha, nevangeli ukubuyisana noNkulunkulu ukuthethelela izono, then abayi-understand inhlobo. But bafundile and lezinto bayikhuluma njalo ngamaSabatha, then emasinagoge. But abaqonde manje ukuthi yikho lokhu uJesu akhulumayo lokho abakufundisileyo. Yabona? So kufihliwe abantu abanjani abafundile. Ngikhuluma mina nge-religious education, iBhayibheli, imithetho kaMoses nani, i-Old Testament kufihliwe. How much more ke secular books, secular worldly books, yabona, carnal books, izinto zenyama ezobhujiswa ngomlilo. So uma ufunda uDeuteronomy chapter again uye noMatthew chapter 28 verse 19 lapha uthi hambani nezizwe zonke abafundi bami, then nibafundise. I-education uJesu akhulume ngayo yipi baba? Ilena ngithi yabona akukho lapha ethi khona hambani niyekoleni. But abantu bezathi ngicela ingane yami iphase, Nkosi ngicela ungisize ithole isikhala university ngithi yabona akukho la izweni kaNkulunkulu. When usizwe wena u1 Peter chapter 2 verse 9 uthi we are a holy nation, a peculiar nation, yabona, a chosen nation, yabona, a priesthood nation. Thamani ubupriest bani bobukhosi, yabona, thina ilokho esikhona ke thina. But wena ke manje uzofuna izinto zani zalelizwe ngoba nawe ufuna ukuvela ngendlela yani yalelizwe. But ngikhuluma ngepermissive what? Permissive will. uNkulunkulu umuntu yamlanda lapha understanda khona. But engabe sahlala khona kakhulu phela uthi ngimbonela uNkulunkulu mangicela ukuthi honestly ngangicela ngoba ngazi ukuthi mina akukho wrong ku right and ngambona uNkulunkulu ngabona amandla engilalela. Then but manje khula ke manje abaningi abafuna ukukhula, instead baqhubeka ngalowo mgudu lo le routine yokuthi bacela izinto ezikhanali kuNkulunkulu, abafuna ukukhula spiritually. Right. Siqhubeke balalela ngazi isikhathi sakho umfundisi wami sinjani. uDeuteronomy chapter 6 verse 6 yabona usuvulile baba. uJesu engafundile baba. Ngifuna ukufunda lawo mavesi la kodwa ngisaqala ngalawo aqala. Noma mlaleli uzofunda lapha ekhaya uDeuteronomy chapter 6 verse 6 yabona
imithetho kaNkuluNkulu uNkulunkulu uyala abantu abaIsrael abazali emakhaya Yeah. yes because I community ephilayo iqala kuphi ekhaya kufanele iqale kubaba nomama ize kubantwana then bese yaphuma emkhumthini bese ikhishwa isizwe nation esisaba uNkulunkulu nibafundise abantwana beni lapho nihlala usuvulile baba sengivulile funda kuverse qale verse 6 lawa mazwi engikuyala ngawo namuhla ayakuba senhlizweni yakho yes ubafundise impela wona abantwana bakho uwakhulume lapho uhlezi endlini yakho nalapho uhamba endleleni nalapho ulala nalapho uvuka 8 sike phika isikhathi ke lapho ke sokuyesikoleni uyokhuluma amazwi owafunda esikoleni uye emsebenzini okhuluma amazwi owafundiswa euniversity ecollege tertiary sike phika isikhathi salokho uyezwa kuthiwa lana wakhulume lapho ulele wakhulume lapho uvuka yes okay asidlulene ke mfowethu uJeremiah chapter 10 verse 2 usho kanje uJehova uthi ningayifundi indlela yabezizwe ningashaywa luvalo ngezibonakaliso zasezulwini ngokuba abezizwe bezesaba signs in the sky signs in the sky hayi mama kuthiwa elizothi ezulwini then uzowakhela isithombe sasezulwini la kuhlala khona uNkulunkulu ukhuluma ngesky lapha ifirmament heaven yabona i-starry heaven then kunebonakaliso usuyabona ukuthi ifundiswa ke lezo khulwa ngazo lana ngoba izibonakala sibona lapha phezulu izibonwa ama-astrologers nama-astronomers labantu abafundela ukudadisha izinkanyezi yabona so bathi mabedadisha izinkanyezi bese bekutshela ukuthi hey kunama meteors lezi zinto lezihambayo laphana then hey mangasiye kwiwinter ethile inkanyezi izwela emhlabeni kuzoba nenkinga then bese beyasaba bangamasaza ababonayo lapha emkhathini but lolo lwazi lithola abantu abakufundele professionals so that's why sinama weather forecast angiyazi language khona bayayazi labantu abafundela izimo zani zezulu uthi bazopredict inyanga nenyanga ukuthi lizona lizobalela kuzoba nomoya bayatshela ahead of time ukuthi next month kuzobe ukuthi yabona kuzobe kunekhukhula khona into ezayo kuzokushisa okukhulu ngithi yabona abantu abafundayo lapha kuma science abakholelwa enkanyezini naselangeni nasenyangeni ukuthi uNkulunkulu babo so ke njengoba bekufundele njena ke bayathuthumela mabebona izinto enyakazayo kanti uNkulunkulu vele imvelo uyayinyakazisa imvelo bese bayasaba uthi ke uNkulunkulu ke uJehova usho kanjena ningafundi indlela yabo ningazesabi nezinto abanjani futhi ngoba nina ngabantwana bami whatever I'm doing laphana phezulu emakhuzeni akuze ukunithinta nina njengengane zami so do not learn namhlanje abazali basaba ukusaba kwabezizwe because bafunda indlela zani zabezizwe ngiyabonga mfowethu asikhulele phambili right uJeremiah sesifundela ngithi isambulo 2 verse 24 baleni nizosifunda ngicela ufundele izenzo 4 verse 13 okay nizosifunda isambulo chapter 2 verse 24 lelo verse likhuluma ngokujulileyo kaSathane ukuthi ke khona abantu uNkulunkulu athi uJesu uyathokoza ngabo ngoba abafundanga ukujulileyo kaSathane so yini ejulileyo kaSathane efundwa emhlabeni iscience namaths baba qhubeka ke baba mina ngifunda izenzo 4 verse 13 yes kwathi bebona isibindi sika Petro noJohane beqonda ukuthi bangabantu abangafundile awuzwa ke bayimifunda nje bamangala babazi ukuthi kade bamangala babazi ukuthi kade benoJesu then into eyinoticeable ukubona ukuthi kade behamba nobani noJesu because bezwa iaccent yabo bezwa ilanguage yabo bezwa iboldness umuntu ofunda soJesu banjani uba bold yabona because ufunde ngomoya kaNkulunkulu ongcwele ufunde ukuphila izwi kaNkulunkulu likuphila lingamandla so ke then banotiseka ukuthi ke ngokwestandard salelizwe i-education yalelizwe babe nganjani babe ngafundile yabona they were untrained they were unschooled they were uneducated they were not professionals yabona but banotice ukuthi labantu banani bahamba noJesu angisazoba uMatthew chapter 5 yini ukuthi uJesu sikathi efundisa ixuku zamangala zathi akafundisi njengabothisha sibajwayele thina abafundisayo bamaJuda kodwa ufundisa njengomuntu onjani onamandla ufundisa njengonamandla because izwi kaNkulunkulu linamandla lingamandla lonuqobo lwalo so ophethe babe njani babe ngafundile uJesu engafundile ngicela ukuprova lokho ngicela ufunde uJohn chapter 7 verse 15 John 7 verse 15 baba
ngakho abaJuda bamangala bathi lona uyazi kanjani imibhalo engafundanga na Uyazi kanjani imibhalo? How can he read? How can he study? How can he teach? How can he understand the writings, the scriptures? Yabona? Then what is written in the book? Understand kanjani? Wazi kanjani? Engafundanga. He was unschooled. He was not educated. Yabona? Kukhuluma abantu Jesu akhulule phambi kwabo. Bayamazi ukuthi ingane zabo enkade ethathwa isesikoleni sabaJuda. Yabona? Ziyofunda. But le uJesu ayiyanga yona. So ke manje sebemthola usukwazi ukufunda, yabona, and uyayiqonda imibhalo ngithi yabona bayazazi amaklasi abo ukuthi esengikhuluma eclass ngikhuluma ngestandard ukuthi yabona ubani ukule class ngendlela afunde ngayo ngithi yabona istatus sakhe ngithi yabona lokuzana iprofile yakhe yithi bese amazi ukuthi akafundanga uzala uJosepha and ingane kune question ukuzaleka kwayo manje wazi kanjani imibhalo engafundanga uJesu Kristu simshumela kanjani ongafundanga abapostoli abashumela ivangeli emva kaJesu abanjani abangafundanga ngithi yabona then thina sikuthatha lapho lokho malithi iBhayibheli sakhiwe phezulu kweselo sani saba prophet yabona uJeremiah yabona awathi uNkulunkulu ekhuluma ungafunda uJeremiah chapter 35 noJeremiah chapter 36 uNkulunkulu wathi mayikhuluma wathi uNkulunkulu akabhale phansi uJeremiah ngathi yabona then uBaruch wayibhala ngesandla sikaBaruch uBaruch yabona umsisi kaJeremiah so kubiza uthi message ibhalwe phansi evela uNkulunkulu ihanjiswe kubantu ngathi yabona ukubhala kwadalo bani uNkulunkulu but sibhala ngokwentando ngokwendlela kaNkulunkulu namazwi kaNkulunkulu not amazwi asezweni amen right ulokhuzana ke u2 John ngisenguvulele mfundisi ungakhathazeki u2 John ayinayo ichapter lapha kodwa ke ngovamile mayengekho ichapter ke 2 chapter 1 siqala ukufunda kuverse 1 verse 7 okay ivangeli incwadi yesithathu yesibili incwadi yesibili kaJohane right siqala ukufunda kuverse 7 ithi ngokuba abakhohlisi abaningi baphumele ezweni labo abangamvumi uJesu Kristu ukuthi uzile ngenyama lowo ungumkhohlisi nomphiki Kristu verse 8 ziqapheleni nina isixwayiso lesi ukuze ningalahlekelwa ngesikusebenzileyo kodwa nimukele umvuzo opheleleyo verse 9 lowo oweqisayo ufunde kahle ngesingisi ke lo ncwadi verse 9 lowo oweqisayo engemi ekufundiseni kuka Kristu akanayo uNkulunkulu lo oweqisayo kushuthi ke usuthatha nokunye ukufunda noma ukufundiswa noma ukufundisa usuyeqisa awumi kulokhu kabani kuka Kristu lithi ke iBhayibheli akunayo ubani uNkulunkulu kushizwe likaNkulunkulu abantu ufunde ngama version ahlukene esingisi uzoyizwa indaba lapho inesiqe kakhulu mafunda ama version hayi wonke esingisi khona amnandi kakhulu then ohleze ekufundiseni lowo unaye uyise nendodana ohleze esifundisweni sabani sika Kristu right verse 10 uma kufika umuntu kini engalethi lokhu kufundisa kuphi khona lokhu kaKristu ningamamukeli endlini yenu right ningambingeleli leli gama singambingelela lisho ukuthi ungasho ukuthi sawubona lisho ukuthi do not give him Godspeed do not support his teaching do not give him attention kashe actually meaning ilokhuzana iessence yayo igist yalento noma icontext yaleli verse indlela elibhaleke ngayo lana but uma ufunda kuma virgin lisho ukuthi lo muntu ungayipromote leyo mfundiso ngokuthi ungamamukeli reject lento leyo so ungamamukeli angithi yabona so ke mayisa nje nesifundisi esihlukile sika Kristu yabona ngeke ke lana ke abaningi ba interpret lento ngenxa yani ye theology yabona ama theologians bese ekhuluma ngazathi izinto ezispiritual mayifundisa elinye evangeli mayifundisa yabona religiously within ilokhuzana imingcele yani yezenkolo then akunankinga ke lokho kusekhulaka isinenkele ezincwadi lesana kuba zokunikeza iskill ukwazi ukuthi uyiphilise usebenza ngithi yabona but lithi iBhayibheli lana ungamukela umuntu mayingalethi ufundisa kubani kuka Kristu kunama television kunama cellphone imfundiso iqhamuka igeleza kunama newspaper zifika igeleza kunama books secular books yabona ningamukeli do not give him Godspeed do not support his theory his idea his teaching or whatever thing ongayibiza ngayo kusho ini baba ushizo likabani likaNkulunkulu ngathi yabona kubazalwane right bese siyayivala ke mfowethu sengivezile ukuthi uJesu wayengafundela ngithi liyasingabela la ukuthi thina simukele noma yini efundiswayo ukuthi yabona then u1 John ke baba 1 John chapter 2 verse 27 1 John chapter 2 verse 27 mhlambe mina sengisheshe ngafika ngicela ukufunda baba ngenxa yesikhathi ngicela ukufunda uverse 27 uthi mina ke
Angithi sethiwa singamamukele Yes. umuntu ofundisa sesifundiso. Yeah. Mina ke ukugcoba enakwamukelayo the anointing that you received. Ikuphi le anointing leyo? Umoya ongcwele Yes. that you received. You receive onemamukele kuye kuhlala kini. All right. Anidingi ukuba nobani anifundise. Kodwa lokhu ukugcoba kwakhe okunifundisa khona ngakho konke kuyiqiniso akusiwo amanga nanjengokuba kunifundisile hlalane kuye. Ubani? uJesu Kristu. uJohn 15 athi mina ngingumvini owona ohlala kimi. Yeah. Yabona? Yeah. Then uyothela izithelo but ongahlali kimi. Yabona? Ngeza thela izithelo uzoba igatsha elifanele uthi nomile uzosuswa ngithi yabona Yes. hlalane kimi. So ukufundisa kaMoya Ingcwele uJesu asishiye naye kusifundisa konke okuqondana nempilo yethu, spiritually, mentally, emotionally, physically, then usifundisa konke. So yeah. asihlale kuye. Yes. Bese kusifundisa ke a sound doctrine of Jesus Christ. Hayi doctrine bafundisa sofike sifundisa uqala umuntu uphi ukufundisa kodwa bese ethi ke hambani ezikoleni nofunda ubona then ngiyakhuthaza ukuthi nifunde uze nikwazi ukuphumelela nani sewukunye ukufundisa wanje lapho bofundisa nje bofundisa izinto kaSathane bafundiswa abahedena ngithi yabona then selicorruptike leli vanga lade lishumayela ke manje ngithi yabona uzali nithandazele nithola imisebenzi ngithi yabona sekuphambene ke nemfundiso kabani kaKristu Jesu uNkulunkulu uhlambulula ibandla ke manje mfowethu right. Deuteronomy 18 verse 9 abaningi bavula lencwadi babeshumeza abantu abangakholwa abakhonza amadlozi kanti lencwadi yayikhuluma nabantu ababantu abankulunkulu bakwaIsrael ukuthi nina nje abantu abankulunkulu ningayenzi lento but masishumela thina shumeza abantu abangakholwa yabona abakhonza ini amadlozi vele bakuzo lezo zinto funeka sibashumeze uJesu bamukele uJesu bamukele uMoya Ingcwele bese siyabafundisa ukuthi ke ngenxa ukuthi senikholwa inkosi uJesu anisezukwenza lokho but esikhathi uNkulunkulu ekhipha lo myalo wayukhipela abantwana bakhe abantu vela anizivumelwana nabo already ebayala ukuthi ngakwenzi lokho. Okay. Right, uverse 9 nje kuphela mfowethu 9 mfowethu. Now usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona awuyikufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Awuyikufunda. Yes. Yabona? Whether esikoleni, whether ekhaya, whether emphakathini, whether emhlanganweni khona awuyikufunda. Awuzukufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe ezingamkhozi uNkulunkulu ezingenawo umthetho kaNkulunkulu. Wena unqatshelwe wena uthi yabona you are being prohibited ukuthi wenze lezi zinto ufunde lezi zinto yabona zalezi zizwe awuvunyelwe unqatshelwe yabona awuyikufunda. Yabona then bese liqhamukezana neke nezinceke ezithile zithi hayi ukufunda kuyintando kaNkulunkulu uNkulunkulu uyakuthanda ukufunda ukuthi yabona kuphi khona ukufunda ngoba khona ukufunda imiyalo kaNkulunkulu khona ukufundiswa kaNkulunkulu ufundiswa uMoya Ingcwele uyakuthanda lokho uNkulunkulu but akaNkulunkulu akathanda ukuthi wena umntwana wakho ufunda into yabezizwe njengoba manje siyamemezela uJesu Kristu osindisayo ukuthi yabona then abantu abasindisiwe babangekhundla nabantu abanjani abangakholwa ngithi yabona then bayakhala abantu abangakholwa ukuthi labantu basimise kabi labantu yabona instead ngabe bahamba boshumeza izoni bashumela iBhayibheli labo babhizi bafuna ikhundla zethu ngapha aniyukufunda akusibona bonke abathi Nkosi ababona umbuso wani wezulu kupheli laba benza intando kabani kaNkulunkulu ngicela ukuma lapho umfundisi wami ngiyabonga kakhulu balalele egameni kaJesu. Hayi one question nje bese siyayivala kulungile baba. Ngesikhathi uJesu ebuya ku40 days and night fasting uSathane yamthatha umbeka entabeni ephezulu. Yes baba. Uqede umbonisa imibuso yakhe emhlabeni yonke. Bayiqeda lapho uthi uma nje ungangikhothamela ngokunikeza yona. Yes baba. Usho ukuthi yonke lento le esiphila kuyona ile mibuso yalobu umnyama. Exactly mfowethu. Angithi uJesu ke uyindlela neqiniso nokuphila and uJesu wayeza ukuzosinqobela uSathane masishumayela sifakaza sithi uJesu usasiqedela umsebenzi usawuqeda uSathane unqotshiwe nokufa kunqotshiwe nethuna linqotshiwe ngithi yabona ilokho ke mfowethu ngoba uSathane uzolinga balaleli uLuka chapter 4 lona ngicathi uqala kuverse 1 okay uLuka uchapter bambe baba nakuMatthew ikhona uMatthew chapter 4 yes uMatthew chapter 4 lencwadi lo umzalwane ayivulile right
uJesu wasinqobela yonke ideception kaSathane. Yes. Uthi buka ubukhazekhaza ngithi yabona imizi emihle amabhilidi amahle ngithi yabona imoto yabona ucwebecwebe uthi yonke lokho ngizokunikeza khona kodwa enze njani khothama kimi ithi inkosi uJesu kulotshiwe angithi yabona then ke uthi uJesu fundani incwadi sifundile angithi yabona uMatthew 11 verse 28 and 29 fundani kimi. That's how we learn from Jesus Christ angithi yabona uyenze nje uSathane mayefika emnunusela ngithi yabona efuna ukuthi athande afise izinto material things alelizwe zasezweni ngithi yabona uJesu walwa wamelana wathi kulotshiwe ukuthi asiyukhothama kweSathane ngithi yabona uSathane ufuna ukwenza njani kumblessa ngokuthi akhothame kuyena. This abantu abaningi mathi umuntu uNkulunkulu ngibusile check iblessing and iblessing othi uNkulunkulu ophilayo ubusisile but ikwenze kancane uqhelelane noNkulunkulu yabona uye ngokuyicima umlilo kaMoya oNgcwele umlilo othando kuwe yabona kodwa uthi uNkulunkulu njani ukubusisile and ikubambela inkanuko igreatness ufisa uhahe sangabe yathi yabona icovetousness njalo makhisha uhlobo thilo lemonto uyalifuna ngithi yabona mak advertise iprocess uyayifuna advertise amabhizinisi athile uyawafuna nawe futhi ethi yabona ikubambele lento awusenaso isikhathi noMoya oNgcwele then uthola ubusiso bani kodwa uNkulunkulu no ibusiso uJesu akhulume ngazo Matthew chapter 5 uqala ufunda verse 1 kodwa kakhulu verse 3 uzogcina lapha verse 12 ilezi ibusiso kuJesu makuthiwa iNew Testament thina esingabe icovenant entsha isibusiso uJesu akhuluma ngasilezo nibusisiwe mabenthuka nibusisiwe ngithi yabona uma ucheck isibusiso uJesu mayikhuluma ngesibusiso is something else but thina masikhuluma ngesibusiso manje ngenxa ukuthi sigcwele umoya wezwe sithandizwe nezinto zale ephathekayo yabona sikhuluma ngesibusiso sikhotha uDeuteronomy chapter 28 ngithi yabona then umbuzo ukuthi ke yonke into uNkulunkulu ayibhalile encwadini iOld Testament imithetho yakhe uyigcina yonke yini nje usuthi ubusisiwe nje because uthi uma nililalela nokulalela ukulalela kusho ukuthi if you fully obey if you truly obey yonke into ngikuyale ngayo ngithi yabona then ngizokubusisa umbuzo uthi abantu mose bathi uDeuteronomy 28 ngibusisiwe bazalwana ngithi yabona ngoba nakho nje ekamadlozi engajoli angithi yabona baningi abantu abangasensisiwe abangajola abangakhoza amadlozi nawo futhi kade ufakaza nje manje ukuthi wangethanda zonke lezi zinto nezintambo wangayifaka ngithi yabona yabona wazi wathi umuntu awukanti ingakho ungathakatheki nje ngithi yabona ngoba usebenzisa izinto zabo abakholwa kuzona zamademoni so baningi abantu abangakholwa abangasindisiwe kodwa abantu ndaba namadlozi nafuthi ngangena indaba nedlozi ngithi yabona so akuyinto ongagaba ngayo leyo yabona are you fully truly obey God in his commandments in his commands are you fully obey Jesus Christ yabona umlalela ngokuphelele noJesu Kristu emnyalweni yakhe umbuzile umfowethu so uJesu wanqoba mfowethu ke sengiphethe uJesu wanqoba wasinqobela kufanele sifunde kuye then singanuselwe uSathane abaningi babanjwe uSathane obablessa bese bethu uNkulunkulu ophilayo. Sibonge babukeli ngithe namhlanje ake ngabuza imibuzo eminingi ngathi ngimiye nje umfundisi aqhubeke nayo yonke imibuzo eminingi izobuzwa yini babukeli lapha kuma comment lapha ya engakusho nje mina kukodwa ukuthi mawungakamamukeli uJesu Kristu iqala lapha indlela ifoundation yonke iqala lapha igama lami ngomduduzi wakashabango sibonge kakhulu umfundisi ngakho konke okusherile asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo amen.